Tang hadin chisngi bagasyang Hanyu Trap Integrated Territorial Organization. Kalalit banbu dakador khas halor kajinglap bakadon kajingyok bahak siliang tangki garo ban pule pentebet hakakam hikai school neka viet CTE Harong Khantura. Nakaliang u director haka juga por u secretary ka education u ambrus marak marmar ulapha asya umentri katat pule putih jongka sarkar jela ban penti kena baka jingyok bahak apdang kilai teli gijaj benreu kanlong katkum ka reservation polisi ka hito klemsyong klikti hakas nginang kong kakan reu tarik kalalait manbudin ya kena kakam dakabai kanduk markmat yo ambrus marak haka kamra trekam jung u kabadan ha additional secretariat Shillong ka jing kenduk ke jongi yoi ba ambrus marak kadai halor ke jing wan budin sini ya ka admission halor ke jongka biat ke bang ibu ke jing keli adon reu teli bat haga kadai ka tarik me aku har te haga kalai tarik ni la yo ka jubab ning ba u education director pat ulak pha rui kenika pat bobot syo education minister bat kasyong education minister banle ke bangkam te kajubab ke bangiyo na kapok office kadai nagato ka bangi dawa kadai banyo bahak ki kasi jentia anung marmar katkum ka reservation polisi ngelayo kajubab kadai kumne ko total kadai bet katkum bangi layo karena kane kadai ka sanpau teli kisit arpsan kadai in service teachers arpsan sit der kadai ka pre service teachers trainers ka general kadai 8% SC OBC 100% PWD 100% other ST 100% but kasi and garo kadai 40% te ngi dap de jingkman ba u director la shim wot tang hapo sisni bangi agi jingto hakas ni bobot ki napo ula phone be direct ula kontak ya ke principal bokta jika to tekil ai be te jingto ini bat kila forward show addiction minister tengi ai kublai ba ki dei ban ba kila shim kya ya kan ka kam ba ki jingdawa bat nyidang ya keren mena warbali bangi ong ba ndala dab ya to ka admit entrance test taki dei ban upload hapo website ya ke kerteng jong ki kena napo kasi jankia karo bat kiwi ki kategori ban ai be kan list ke kerteng jong ki pat kunju ru ya ka percentage ke bakiyo na kok ne huru ka percentage ka bakiyo kunju